yingisa mangwa ipfumala timhondzo hi ku rhumisa. Muyingiseri Dr Studios hi ku tisela nkateko wa endla vunavetisi eka Facebook page na le ka YouTube channel ya vona. Vuxokoxoko hi xitalo bela riqingho eka nambara 083 958 9310 kumbe u rhumela marungula ya wena eka email address ya ntokotostudios@gmail.com. N'wana mani vutlhari bya mhangela hi ku buta. Tsamekaya ani ku tivina le handle nchava ntungu hi tiva musoko ani tsamekaya yo ani ku vona ngi handle nchava ntungu hi luzi na mintirho hi mhaka wona hi hlongoriwile hi mhaka ntungu hi feli hi maxaka hi mhaka wona emadota se hi luzi na vanghana hi mhaka ntungu. Sayense tihlanganile tihloko va tsandzekile. Jehova u kwatile va hlanganise tinhloko va hlulekile. Leswo dhociwa magomo a hi swona va nga vulaka nhlavutelo. Vete ku na vuvabyi byi nga tatata misava hi minkarhi ya makumu. Mimfumo ya pfukelana hi valava vo China ku lwiwa na Amerika. Swakudya uzaminya unikile vakhanselara va teka va yisa kaya. Ku vitaniwa masocha masuka enhoveni hi sungula ku va vona va tata patu. Hi phela ku hava nyimpi ndhawu leyi manani ku yo tala vuvabyi ku lava madokodela. Phela ku hava nyimpi mani n'wina ku yo tala vuvabyi ku lava madokodela. Vaprofeta van'wina veri va vonile hi ntungu lowu. Xikwembu xi va byerile va lo miyela naswona kumbe va lo jumiwake. A va horisa tiedzi va tlakukisa swilema veri yini hi koronana. A va nge pfuxi munhu va tsandziwa hi vuvabyi veri yini hi koronana. Mi va byela ku ri mina ni ri va hlamba mavoko hi xisipile. Mi va byela ku ri va sanitize loko va lava ku hanya. Va nga humi kaya va nga mbalangi mask loko va lava ku hanya. Mara Jehova na wena u hi pfuveli poyinti phela hi pfaleki mahlo. Sanitize wena muprofita u tshika ku bayisa.
va xuta komo loko va vulavula hi ti-triple six hi leswi namuntlha va xuta komo mi nga tumbeteli vanhu va byeleni ntiyiso ku ri va sanitizer mi nga tumbeteli vanhu va byeleni ntiyiso ku ri maska ya boha ena yi lombaniwiku ni vona vo tala va cincana hi yona na n'wina maphorisa mi nga dyoki tigilafu mi khomela tilayisense titilafu ta vona ta va hlayisa phorisa mara ti riska mina u nga tikhomi tinhompfu u nga tikhomi na nomo azopana matihlo loko u yimela munhu u siya ena mitara mi nga kumbani timhaka to kavulana hi ta sala hi ti vona loko ku hundzi ntungu se va kayakaya varhangeri va hina va khoma lani va tshika va kombela ti-decision ka matitsala ku ngezela na n'hweti va khoma lani va tshika a ku pfuleliwi fole a ku yelangi na vhiki va khoma lani va tshika swikolo a swi pfurile a ku yelangi na n'hweti va khoma lani va tshika va ku vanhu ka hinkwenu hi fanele hi ku testa va khoma lani va tshika se tikhiti ti herile vereka ha testiwe va khoma lani va tshika se tikhiti ti herile vereka ha testiwe va khoma lani va tshika va pfala tiko riperi na ku mu amukela hi le ka G1 Soli Makamu channel leyi nga number 1 misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa manyunyu hi leswi swin'wanyana swilo swa manyunyu emadyambyini ya siku ra namuntlha hi le kwila la hi le Batlu oh ya hi le swilwini hi vhakeli va brand ya Nata Sweswi hi na murhangeri wa yona hi na murhangeri wa yona brand leyiwani byelani vayingiseri va hina mi byelani na valala va n'wina mi byelani na lava mi seketelaku ku ri hi n'wina mani we le kwihi Nata Sweswi yi fikile ka Gaza Nation na le ka misava hinkwayo jikelele ku le ku nyanganyeni so vito ra mina hi mina Jabu Ntshani no huma ka Bungeni ka Matangisana okay Baja hi nge se nghenela swa brand ne mi kuli mi ri munhu wa njhani like la ku twisisa ku idea leyi ku za yi tika n'wina yi nga tanga mfaliwanga ku hi xuteni mi lo kula mi ri munhu wa njhani mina ni kule ni kha ni ri munhu wa migingiriko a kaya ku na xiphaza okay so xavisa kahle kahle swi huma kule ngopfu ivi xiphaza lexi a xi vitana Jabulani Xiphaza Shop se a hi xavisa swilo hinkwaswo layani swi so idea yo xavisa yi sungule koho kwale kahle kahle le njhani okay then loko mi ta sungula brand leya n'wina a ku humeleli yini nge se ta ka vito ra yona okay loko hi sungula brand leyiwa a ku ri 2021 loko hi sungula okay a ku ri nkarhi wa lockdown a ku ri a nga ha ri na ti-activities to tala ngopfu so mi kuma ku a ka ha humi tshama ri ndlwini mavo se ivi munhu a ta na mihleketo ya ku why hi nga sunguli brand because vito a ri ri koho already okay ra Nata Sweswi vito ra Nata Sweswi a ri ri koho nge se ndlela ka leya brand a hi vhete ni nghena eka rona a ri ta ri huma kwihi okay Nata Sweswi i nickname ya mina okay so ni nyike hi papantsongo wa mina Soli Mathebula so papantsongo va teke ndisana mhana mina so a ku endleka so loko voma 2009 10 kwahalaya so a na ha ku xavanyana ximovhanyana xintsongonyana
So a nga swi koti no paka no driver na swi koti ma vona loko ku wa ku xava movha ku yeah so papa ndzi nga hamba vanhu pakisa ka space ngala xin'wanyana xintsongo ma vo kwala se loko after 2 weeks 3 weeks munhu a kota ku paka sami le ka swona fanele ku ya early ku ni kuma nge se tlela loko no kuma itlele u ta paka handle movha na ku safe so loko se mi kuma ku se na swi kota ku paka hi nexe loko se ni lela ni talela ku ri maybe ku ri Saturday na nhlekani ku hayi Nata Sweswi ma vo ku ri ku Nata Sweswi mi kuma ku a va n'wi voni munhu a nga vuyi u dya sweswi a wa ha vuyi ra twala swinene so mi ri hi 2021 ivi ku endleka yini ivi 2021 hi decide na nsati wa mina ku ri no a hi sunguli brand lewa ya Nata Sweswi it's unfortunate papa ntsongo yi loveli I think a ku ri 2013 you know mara a ku ri ku like to honor his name ma vona ni ri na ku vona ku vito leri ri unique ma vo and i vito leri vanhu like ri associate na munhu un'wana na un'wanyana ma swi so hi swona swi nga endla ku ri hayi hi ringeta ku sungula this brand okay i ncini xi kumeka ku ehansi ka yona brand leyiwani because laha ni le ku voneni ka swi swo tala ngopfu ka brand leyi hi na ti clothing items to hambanahambana leswi nga laha ko va swi swintsongo ma vona ku ri a ku ta ku tala laha va hlamula ku endleka hina ma vona so we have so many items hi na ti hoodies hi na ti sweaters hi na ti t-shirts hi na ti jumpsuits hi na ti bomber jackets futhi ni kombela ku ni khoma bomber jacket leswi ma khoma bomber jacket leswi ne kona ku kumba n'wanyana i xave bomber jacket ya yari yexe a ti xavela yena ina muti na yena so ina nsati na vana so se swi lava loko a fika le ka vo i fika a hemba a fika ku no va n'wi vutisa ku bajaketi lero henhla wa yena nga hi xavelani ivi no ku kumeka tele tikulu ntsena ta vavanuna ntsena ma swo se ivi se loko ni hlangana mhani leva va yena ni toko ni nga vuli vita wena ma ku enkonya ka vhiki i switirhisa swin'wana ivi va ku kasi na swa vona swi kona na swi kona swa mara papa vito ku haswa vanhu so swi kona hi boti hi lexiwani ma swi vona lexiwani ni ndlela n'wina leswaku mi kota ku swi vona ku ri na tibomba jackets ta vona ti kona ma vona ni so hi ketsela for everyone a ku na xihlawuhlawu ka hina ma vo vanhu va ku tala ne hi nge se cheka swilo leswiwani hi xin'we va na xitayela xin'wana loko va endla ti-interview ku loko se mi hetini va ku se swi kumeka kwihi minkarhi lowu vanhu va nga lan'wa va famba se va ya mintirhweni vhetani mi swi vula ku swilo leswi vanhu va swi kuma njhani okay swilo leswiwani hi kona ka Facebook hi kona ka TikTok hi kona ka Instagram hi kona le ka Twitter ka WhatsApp hi kona ka 073 611 7441 na 079 018 9854 so swa kumeka and like hinkwako vanhu ve le Cape Town va xava lexi ni tsakisaka this brand i ku as much as vito ku ri ra Xitsonga hi na ti-customer leti nga ri ki ta Matsonga ma ni twisa ni ri ne so hi khensa ngopfu kahle ka support leyi nga yi kuma from ti-customer ta hina from loko ha sungula nge se hundza ka liya ya ti-social media ne vetani va nyika ku mi kumeka hi vito rihi so ka Facebook hi kumeka hi Nata Sweswi clothing and then ka TikTok i Nata_Sweswi and then nele ka Instagram swi tano and then ka Twitter i @Nata Sweswi clothing hi lava ku nghena mavhengeleni loko hi vuya se hi ta vuya hi kha hi khoma ti-product ta hina yin'we hi kha hi vona ku na yini na yini ku van'wani nkarhi wun'wani mi lava swa ku fana na leswiwani swi nga laha van'wani mi lava swa ku fana na leswi van'wani mi lava leswi hi nga ri ku na swona laha va ta va va kha va hi hlamusela ku hi xin'we ku va khomi yini na yini inkomu mfundisi yalo le ku washeni ka channel ya G1 Soli Makamu ka Facebook wani kuma i DJ Mfundisi Xikwembu i xa Mike Panamani your way.
Muito obrigado, moço boss, muito lapetão, como é que é 92.10, microfone, chance de saber se rodo, rodo, linha, eu fico de pão, bufo, africano, criativo, espírito, suca, lagam, tabula. mingochiwani wa mina lowati nhloko i wa mina vuyimbeleri lebyi swekiwaka entokoto bya kumeka na le ka ti-online store YouTube, iTunes na Spotify hi famba na minkarhi. loko ni ku sole Makamu mungu ahe ni ku botijiwa ni mungu leke Juwas on the beats. hi vuyisa sweswo emavhengeleni hi le ka Juwanso ni Makamu channel leyi nga number 1 misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa manyunyu ti le ku landzeleni tin'wani ti-channel a hi tivi loko ta ha ri kona ndzhaka hina hi mhaka ku a ha ti voni mintlhontlho leyi mi hlanganaka na yona bojabula ka brand leyi ya n'wina leyi ya Nata Sweswi ku nga va ku ri mintlhontlho ya njhani ya mintlhontlho yi kona ni xoka ka brand yin'wana na yin'wanyana or maybe ka bindzu rin'wana na rin'wanyana leri munhu a ri sungulaka ku va ku ri na ti-challenges to karhi so to ka ti nga tiki ngopfu hi mhaka ku ri ti-customer ta hina i vanhu vo twisisa mo ni mi byela xin'wanyana G1 i ku la misaveni a ku na ntiyiso a ku na ntiyiso misaveni maxaka man'we lama mi nge i maxaka ya n'wina mi le nyongeni va na maxaka va vona ve le nyongeni ende a hi n'wini na va maseve lavaya va n'wi hi mi nge i va maseve va nga thawula vana va maseve va vona va thawula ende a hi n'wini peleni va vulavula hi ku a hi hinkwavo va nga ta ku hosi va nga ta vona ku fuma ka matilo mara ti-customer ta Nata Sweswi ti ta ku vona ku fuma ka matilo hikuva tshembekile a ko va na 1 or 2 laha ni nga ta ku yi to chalisinga hi nga hlangana tona ni tsundzuka xitorinyana xin'wana xa ngwenya yin'wanyani a ni hana ku vulavula mavoni vela hayi yi veke ni ngwenya yin'wana a ha ku sungula loko a ha ku sungula va teketeke ngotihudi letiwani a kuma ku yin'wana yi ku na wa 5 na wa 4 mavo ivi se hi twisano ha vhela ha n'wi nyiketa vhela n'wi ta hakela a ni munhu ta kahle a ku nyiketa swi teke ngopfu ku kuma mali ya wena la no ve ni endla ku i gift a va teki mavo mara in general ti-customer la hina tshembe ngopfu ende ya khensa swinene okay anyway mara a xi ri kahle mara mo ni xivutiso xa kahle i la ka business leyi xa kahle ka business leyiwani i ku ri hi pfuna ngopfu vanhu so Nata Sweswi is not just a clothing brand so over and above the items to saseka leti hi nga na tona ta Nata Sweswi hi manufacture na uniform ya swikolo uniform ya tikhampani hi supply na leswa ti-PPE so n'wina mi ta na logo ya n'wina mi fika mu ku ri mina ta ku hi mi ndlela uniform ya team ya n'wina kumbexana team ya n'wina ya bolo ha swi kota ku endla swilo sweswo ma vo swa Nata Sweswi clothing as a brand we can still do more for vanhu vo tala kahle anything lexi nga na branding na advertising we do ma vo na yi twisisa okay a hi chekeni swilo leswi hi nga swi khoma la swa endla ku hi tiva ti-price ta swona swa endla ku hi tiva ti-price ta swona la ni khomini la mi khome hodi i jesi leri nga ni mbala leriwa ra xidloko leriwa jesi leriwa i 370 jesi leriwa ri na econ andzeni ne loko sweswi ku titimela ri kahle ngopfu na loko se ku ta samba laha ra titimelela ri na comfort kahle ngopfu ma vo so ku na leriwani ra round neck so van'wanyani va rhandza ti-logo letitsongo like pocket size logo mi kuma ku leya ya xikipa va ta ni nyiketa xikipa laha so depending ka ku ri customer yi lava yini ndlela leswi yi lavaka swona van'wanyana mi ta kuma ku va prefer a small logo and then we do it like that ma yi vona leyi ni vulaka yona so I faka this logo ka majesi lama hinkwawo or ka any item that we have
One commander, Yeah. Bongan vai prefer yi kha yi bona ka so. Yeah. Slogan sha yena shiri kule kunyanganya. Love and song mystery. Lo lo ze imbala timpahla letwa. Kule kunyanganya. That's how they nyanganya. Oh, okay. Yeah. And then yata na hindlela leyi. Yata na hindlela lewani. So lewani ilo no sungula lo isungula. Okay. And then loko se hi ta lembe ro sungula hi te mo hi ta na another logo hi faka na slogan. Okay. So loko munhu a lava leyi wa yi kuma slogan yi available. Loko a lava leya slogan na yona yi available. Hi khala yin'wana na yin'wana leyi vanhu va swi tsakelaka Hi khala yin'wana na yin'wana leyi vanhu va swi tsakelaka. Okay. Swi kona. Amar anti kumbexana understand lo concentrate ku mani price ya le rami vule around. Okay, lera round like price around 350. Okay. And then lera ra ngari mara block 370. So the gold shirts 250, the round t-shirts 190. Okay. Yeah, masabana shikona. I think the round one is 160 and then the golf tabana wala ko 180 to 180. Yeah. Kombela hi ta ka leswi. Yeah. So lawan kahle jiwani lawan loko me lewani yivita loko me mbala rona xirami xi ba xi vona. Ne? Ala xirami mi khami nyanganyeri. Yeah. So yi kumeka in all colors jacket lewani. Okay. So yeah, like so swi nga vula ku ri I mhaka ya leya kona swa vana swi kona. Ma pfisa ne so loko hi xava hi nga xaveli hina ntsena hi xavela na vana na supply. Yeah. Because in most cases va hisa lava va xavaku va xava lava va ri voxe loko se va fika le kaya le rin'wana ri ku i va tekerile nga yendile ngiyani kombela se ni ku byerile o datile timbirhi. Yeah. O dela na vona xikan'we masivo ri famba njhani leriwani mi ri mali muni? Okay, lexiwani i 200 lexiwani maxin'wana xitsongo lexiwani I think xa 1 to 2 years. Yeah, lexi i famba 200 and then leriwani ri ta in two kuna lera short kuna lero leha. Yeah. So lero leha i 600. Okay. Lera ro koma ri koho lero koma ne lero koma i 550. Okay. Yeah, maybe va ta ni tekela rona la i pata ku ri vona. Okay. And then loko ha yimela sweswo lawa hi khome ti-lunch bag la. Okay. Jiwani vanhu like va longela ka a va tshikisa plastic. ta rice. Like swilo leswi affordable ngopfu. Leyiwa yi ta in two sizes na bag leyi. Okay. So leyiwa i cooler hala tlhela i lunch bag. So hala yini ma vona loko mi faka swakudya swa n'wina lawani Faka na drink ya wena. i faka na drink ya wena. Swi ve swi va swi ri the way xi nga swi loko xi titimela xi ta titimela sa yi Yeah. and then laha henhla lani i nga fakanyana ti-7 colors ta wena loko va mi swekerile hi ku ri Sunday or any day. Yeah. Or anything lexi mi lava ku xi faka. Yeah. Mo va pfulela yo kahle. It's 2 in 1. Yeah. It's 2 in 1. So leyiwani bag i 230 ntsena yi tshika ku longela plastic yini. Yeah. Sa xiyimo xa le hansi ngopfu swa plastic kumbe swi koho swi swa kahle. Kala. Masivo. Yeah. So lawani yi khome side bag. Okay. Ma vona jiwani Na va tifoni to tala. n'wina mi na tifoni to tala na spatch. Yeah. Mi kuma ku mi bombile mi boilerile sasekile mara mi so hi mhaka ku ri ku na tibag ku na tifoni tinharhu a swi khwameni. Se hi leswiwa tifoni ta n'wina ma doxa la swi le ka n'wina i 3 in 1 swilo leswiwa. Okay. Ku na la xikarhi lawa madifoni ma lama nga na wona jiwani mi hamba ma hoxa ka xa so. Yeah. So and then lawani ku na lexi le ndzhaku lexi lexiwani mina ni hoxa ngopfu mali liya maphepha loko kha hi xavisa mi kuma hi le ka tigigini ha famba tigigini hi fika hi seta patafula ra hina laha mi kuma ku se va xavetele ngopfu laha maphepha nga hi hoxa lava. Okay. Ivi leya ti-coin va komba kahle. ivi se leya ya mawayawaya ni hi hoxa laha Okay. or lava ni hoxa tifoni leta ta mina ni nga na tona. Yeah. Mavo so i va wa ha languteka kahle this thing yi kumeka hi ti-color to hambanahambana. Okay. Ni tsundzuka ku na van'wanyana va vasesi va nga xava ma vona a va ya ku cineni kun'wanyana ku ri na swilo swa xitirhiselo a va bombe hi tibag. So problem leswi nga endleka i ku ri tibege letiya a ti fani ivi se ti mixeka un'wana kumeka teke beke ya un'wanyana un'wana a teka ya un'wanyana
so a kota ku personalize na vito ra wena la o yi va na vito a ri faka vito ra wena lawani ku i stock lewa ya mina i nge teki ya lowo n'wanyana masivo so mara swi le ka vanhu ku va swi lavisa ku yini hina hi endlele swi vanhu va lavaka swona okay yeah swa twisiseka swinene yin'wanyana bag hi nga na yona i sports bag ni kombela sports bag liya so loko kha i travela na ti-backpacks mona i ti-school bags naswona hi na swona okay ti-school bags hi nga tona swi ya hi size ku lava size yihi ma vona ni ne na swa vanhu wa leswi loko n'wana kha xikolweni ya vo ma preschool va n'wi nyika swilo leswona a famba a khomile ka swona ma swi vona loko se kha famba kha mi travela mi ya kwalomu ni vona mi ri na paper bag la khale jo laha loko mi pfulaka a swi ni khomanga kahle ni ta fanele ni mi odela bag leyiwa na mina n'winyi a swi ni khomi kahle so leyiwani i sports bag price ya yona i 350 okay this size mara we have the bigger sizes as well so hi n'wina ku ri mi lava size ya njhani so ama hi byalangi school bag nge se pa school bag kuna school bag xa 300 a vona leswi xi kumpanyana lexi 300 and then leswi xitsongo school bag na hi 200 xa kumeka ma vo so for vana a hi le ku xavela n'wana n'wina ya preschool vana va lahlelaka swilo hi nga n'wi tsalela vito ra yena lawa ku swi tikomba ku i xa mali ma swi vo ku ri a nga xi lahli na siku na rin'we ivi a nyanganyeriwa hi to swa khenseka hi fikisa sweswo amakumu ka nongonoko wa hina mara hi nge se famba hi ta kombela va hi byela marito ya vona ya ku khensa kumbe ya ku hetelela okay marito ya me ya ku khensa i ku ri i ku khensa ngopfu vhela ti-customer brand leyi i brand ya n'wina ha khensa loko mi kha mi swi rhandza swilo swa hina and my encourage ku ri hi endla swo tala ku ya mahlweni so to introduce swilo swo tala swo hambanahambana ku ya emahlweni so hi khensa seketelo wa n'wina loko mi kha mi kurisa brand leyi ya n'wina hi fikisa sweswo emakumu ka nongonoko wa hina wa madyambu ya siku ra namuntlha ku kondza hi hlangana nkarhi lowu taku inkomu Fine. I'll do it myself. Nata Studios, home of technology. I will look for you. I will find you. And I will kill you. yingisa mango ya pfumala timhondzo hi ku rhumisa muyingiseri Tokoto Studios hi ku tisela nkateko wo endla vunavetisi eka Facebook page na le ka YouTube channel ya vona vuxokoxoko hi xitalo bela riqingho eka nambara 083 958 9310 kumbe u rhumela marungulo ya wena eka email address ya ntokotostudios@gmail.com n'wana mani vutlhari bya mhangela hi ku buta loko ya ganga milungu va ta n'wi byela va ku yini loko ya ganga milungu va ta n'wi byela va ku yini xikhakudyani xa mulungu va ta xi byela va ku yini xikhakudyani xa mulungu va ta xi byela va ku yini loko ya ganga milungu va ta n'wi byela va ku yini loko ya ganga milungu va ta n'wi byela va ku yini phela ku laveka xilungu se va ta hemba va ku yini phela ku laveka xilungu se va ta hemba va ku yini
ya ganga milungu va ta n'wi byela va ku la ku ya ganga milungu va ta n'wi byela va ku phela ku laveka xilungu se va ta hemba va ku phela ku laveka xilungu se va ta hemba va ku nta ganga a ku leme n'wimi vulavula ngopfu nta ganga a ku leme n'wimi vulavula ngopfu phela ku laveka xilungu se va ta hemba va ku phela ku laveka xilungu se va ta hemba va ku